Alright guys, amplifier plug and play untuk Android player Semua Android player boleh pakai guys. Kita bagi sekali wire complete plug and play. Okay, fungsi dia guys, kita boleh setting speaker depan, speaker belakang 2 biji depan, 2 biji belakang. Bass, mid, treble. Okay, kalau kita tak nak pakai, kita boleh off, kita boleh on. So kita boleh setting dia punya bass. Kita buat demo sikit Okay, sekarang ni kita tak buka apa-apa Kita buka bass. Okay, bass dia naik mid. Boleh dengar dia punya dia naik treble. Alright guys, so cara pasang dia sangat mudah lah. Alright guys, kita tunjuk cara pemasangan dia So ni wire kabel dia yang dapat sekali dalam kotak ni 90. So ni kita akan pergi kepada amplifier. Yang ni kita akan pergi kepada Android player punya wire Android player punya wire yang dekat kereta tu, kita masukkan dekat sini. Okay, masukkan dekat sini. Yang ini, satu lagi ni kepala dia sama macam Android player. So kita akan masuk dekat belakang Android player. Okay, belakang Android player wire power. So siap. Orang buat sendiri pun boleh pasang sendiri pun boleh. So dia dah on. Dia akan power dia akan tarik daripada player lah. Okay, so player pun sudah on. So dia kira plug and play je guys. Ni dia punya specification dia 80 watt kali 4 ohm. Okay, plug and play untuk Android player guys. Amplifier kecil je, boleh letak dalam dashboard. Okay guys, berminat boleh tekan beg kuning guys.